mbona hone jashiregwa hone itokunuya tirkwena ngo iki bitkana hati wonoza kana kwento tambikente zigar cyaha hatunoza nyenda ngo nyenda kwambuka buseru kuza kugura butsi konka nyine sende zinye tuzikumara bishati zikumara hati mpe zimperekeye kwereza obo hatuno shanga zitwire ko mbara waza kuzanitsa abana babandi bita ba umwana ogo no kuzina obo iro hano nyenda uzagura Torres hono korkongera torkugura butsi Torres rekezi tsigarema Tara ko umwana kugira ntari okorkoro gahiro azara kinya barawe era kiye shanka zinga haho ni nyenda kagamu hena hende kwenda kwikoko omprere kana uje roko tata customer nabaka batakwiza kana gerenza wazana kano bana kusinga akanubusa nakanubusa akarosente akawakareba akanubusa akakarosente nakanubusa wari aka watekwa mutwaro ni nkwe mutwaro ebiri watekwa 10 ni nkwe 12 watekwa 15 imbani nkwe mutwaro akakarosente akakarobusa nakakarobsa akarobusa akarosente kandi akanubusa akanda akarosente akanubusa watekwa mutwaro nimbani nkwe mutwaro ebiri watekwa 15 nimbani nkwe mutwaro kandi watekwa 10 nimbani nkwe wakareba akanakuja nkarosente kana akanakuja nakanubusa ngambera bwemika na ujantuwa akanubusa kandi akawateka akanono hangura aha nimbani kwa sente aha nimbani kwa sente bwena akawakareba nari zagura butsi na nimbasha kujya ngana gurone sumu akanauja nubusa nakanubusa kandi akanono hangura meni ndo kanyoreka naka wakare karubusa ko nakuri nakujantaka nkukarose kandi akanubusa nako kandi niendo kanyoreke naka nakujantaka nubusa aho nimba ninkuri kandi akanakunubusa kandi akankokarose akanko kwa sente nakugarikiramo akanavuja nubusa nakanubusa kandi akankokarose nko kuhangura beni endo kanyoreke akarosente nkaka kandi aha nakuri navuja ntaka nubusa nakanubusa kandi akanono hangura ntaka na akaninkuri zina nyenda kuzagura butsate aza wagumaniza kushicha kema unazi kurya abatuba ma business izo business tukori ati najya ngutatwiza mutano kweyiya izo nakiryecho kandi ndo ndizi ngacho mkomo bona kahirwa mbona bacho kumama Pergan hati akara kawarga ho kan sedau ka jemu mino sakra putri kan ayo anja kasendu zani ber hari ar oh apa tempi hari ar kujan ko Kona biasa ya ko pinggara ni mun pakai pisa ya zinya ta men han yo ko mun yere chepira ko na sta chop ko mun yere mun na ga ba ya ka ba hari ka ho ko ka hari ka aga mana tenin sab Wamunde ta boss na ngati ogogwa kuzire kwata pe hazamana zimhereza epe hazawi ha mana na mjanti yari akanimbani muri kandi akanono tekese nimbani ko sente akaninkwa sente akaninkuri na muri motaka hesente wate ko mtwani ko mtwarebe wate ko kumini wakora ki wate ko mtwarebe ko mteka mtwaro no mpebe nimbani mpebe Jiratuka zane na ogo mwana yale bakwata no shota akanimbani kwa sente akaninkuri nakaninkuri mamure akanikwaje nakujantaka ninkuri nakaninkuri kandi akaninkwe sente wakareba niko kamwe ko girakare tuzane nakwetegereza ogo mwana nahweza kuvamba musatire nahweza kuba akanaja ninkurya nakaninkwa sente akaninkuriya nakaninkuri meni nonga mbere igaho nana kashumure eteko sente kazumure chapa kazange serenka himwe wata mtwara ni kwa mtwara ebe wata 10 ni kwa 10
Kapasa kuelezeza. Zile shilingi zinga. Bora kana hapo. Aterere. Na shata. Nak go. Nak. Akaro saka naku. Naku jantaka ni kwa senta. Akaroma kaka ni kwa senta. Akaninkurya naka ninkurya. Akaninka senta akaninkurya akaninkurya. Mbweni yeno ngambe kenyine ka. Katumana pika za izatsigara musore. Dostahi no shobize ya. Na jantaka ka. Ushikaramja. Iwe. Leva mseje yagira ngo akakarhomsha nakandi kari hempe ha. Aka na jantaka. Mbweni yani zafta ha kempe ha mana ukurete mpe ho mkoko. Manyani nyenda nkugurre bintelo mukiro kikuro mukugurro mwenda. Akampe ha nakarebere mbanna ndiye zafta hamtara kuya hebre kuya hosenga hirero ngateba mpe ha naztebre. Naztebre ga mbene byo nje manyampe ha twaka bumsije kuninja kumreto mkoko ninteka ho burchimo yagira ngo nabofta hente nakwendisha nabofta ho mena to no kutunga twagwa abagina bataho munsi. Giro mpere zempe hambo shikanare ire gira iki. Na jantaka no sente kaka watera kataru kosema. Otanchi. Na jantaka ninkurya akaninkwa sente akaninkurya nakaninkurya. Asanya watende kwenda bintu byokuza kumbeha. Tende kwenda bintu byokuza kumbeha. Bichiriza na jantaka ninkurya nakaninkurya akane cyo kireka tende kwenda bintu byokuza kumbeha. Akateka ka hempe hanaka. Ateka hempe hasa kino sikungambira. Ona shidanga ategereza wampereza. Na jantaka ninkurya. Kona wandi. Ona na kona ategereza wampereza rera kama yatuwasimpa. Mpereza mpa hasa nyambo yandika. Mafuta mpe hasa mano katwara nesai. Maji ni bifu. Ona batete okara kore watero mana tatina nyomo omoto urkwinga na tene myakangi. Mpereza mpe hasa nyambo yandika to kustora. Kustora mpe hasa nyireba gwambara. Wakareba no katoza mushaho. Zora zire. Mbendika ho. Mpereza mpe hasa nika himshisho. Iftera chuchuba. Ashabe ni iftera. Tozreta, mbendo tuzreta kwa panenchi. Mbai bereba shaho yone ishire. Aijuiza mpe hana atware mpe hasa abantu. Ariya hariyo no. Ariya no kamba ni no. Yaba tora bhani bwa tora. Ari na atware mpe hasa abantu wakareba no kareba. Bana nanye na kareba. Headmaster, enaku zino zonna Guardian nsibira wabweru sikyasomesa. Wanji. Headmaster tansaba bwenkanya. Omwana we yali yeetakula nnyo. Nga bagezezaako buli kimu kiganye. Namusanga akaaba. Bwatyo nansuubiza nti singa mbawonya okukaaba. Ampa obwedigaalo. Nedda, buba bwa headboy. Otyo ekyo. Bwentyo namulagirira Niiki Abojjeri atamanyi ndwadde za nsusu. Omwana yatereera ng'asanyusa. Nagabira abaana ebizigo ku ssomero lyonna nga bayimba linnya lyange. Naye nga byo byamuwonya Nnyo. kituufu. Niiki Abojjeri okuva mu Niiki Products tamanyi ndwadde za nsusu. Bisangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna ezikulinaanye. Gw'omusoboze yikuba ku simu eri ku screen. Bambi. Kyokka era obwedigaalo teyabumpa. God bakuwa obwedboy. Nedda kati bampe